Moti il-cross minnaħa ta' Jackson Lima lejn Gilmar, azzjoni tajba Hibernians u gol! Gol tal-Captain Clayton Fajilla li jitfal il-Hibernians fil-vantaġġ fil-moment li kienu qed jilagħbu b'raġel anqas it-tim ta' Hibernians. Ġirja sabiħa tipika tiegħu cross tajjeb. Naru dal-corner. Corner ta' Ryan Fenek, tiklerja l-diviża però hemmhekk tonqos milli tiklerja tajjeb u Alfred Efjong japprofitta biex jerġa' jġib ir-riżultat ta' parità fl-44 minuta il-plejer Alfred Efjong. U De Gabriele si jidħol fil-kaxxa, De Gabriele għaddilura lejn Bezzina, l-konklużjoni ta' Bezzina l-gol! Hibernians jerġgħu jmorru fil-vantaġġ, ikun il-plejer Johan Bezzina il-sostitut illi jipoġġi l-Hibernians fil-vantaġġ fil-55 minuta. Illi fil-moment il-partita kienet ekwilibrata ħafna, però minn hemm il-qudiem imbagħad Hibernians komplew jippressaw lill-avversari tagħhom u kif rajna fil-75 minuta jirnexxielhom ukoll jiskurjaw it-tielet gol ivvintat minn Jorge Peri. Serħalli il-pitch del-waqt tat-tim ta' Valletta fil-fatt. Huwa Luke Montebello. Tajjeb għal Valletta jidħol fil-kaxxa. Michael Mifsud jixxutja u jiskorja. Michael Mifsud 81 minuta satt. Valletta imorru fil-vantaġġ. Jitfaw attak fuqhom u tiżdied il-pressjoni. Ruiz. Fil-fatt inqabdu 2 against 2 hemmhekk. Iċ-ċans tajjeb u ġibru. Inqabdu 2 against 2 hemmhekk ta' Valletta. Jidher li huwa Kamenzuli li ġab il-gol ta' droga.